ده اكتر فيديو متحمسه له في الحياه. مؤخرا بقيت ما بحبش اضيع وقت كتير، يعني بحب دايما احاول ان استغل وقتي في حاجه مفيده. فالمهم انا شفت الحاجه دي، الفكره دي عجبتني قوي، فقررت ان اعملها. الفكره دي عباره عن out of my comfort zone challenge. التحدي ده هيبقى لمده 30 يوم. الحاجات اللي موجوده هنا مش انا اللي كاتباها خالص. انا طلبت من اقرب صحاب ليا يعني انه يعملوا لي التحديات دي والاوامر اللي هم هيدوها لي وانا هنفذها، بما انهم عارفين انا بحب ايه وبكره ايه، عارفين ايه الحاجات اللي بخاف منها او الحاجات اللي انا ما بحبش اعملها، او الحاجات اللي انا بكسل اصلا وبطنش ان اعملها، او مثلا ان العيوب اللي عندي، الحاجات اللي انا مش عايزه اغيرها فيا.